nihin mai ni hleinga thonghnikul lali daha kha post Thawngchimnak shram kan ot changlai Chinland Council kan Dirkamh tiah CDF-Matupi bracket 2 ni athan CDF-Matupi bracket 2 ni Matupi Peng mitam u he hun khat a Chinland Council kan Dirkamh tiah mai ni hlei a thaitarnak an tua April ni hlei khat in ni hlei ni tiang CDF-Matupi bracket 2 im battalion commander hale zatlang ukshwenak bunha conference an tua I ramkhel dirmun le phungsham na an sui sam kho nu a ramkhel dirmun a Chinland Council kan Dirkamh tiah mai ni hlei li a an than CDF-Matupi bracket 2 a battalion pali an I battalion 2 battalion 3 battalion 4 le battalion 6 an ital CDF-Matupi chung a Chinland Council a Dirkamh mi le Chin unaw phu a Dirkamh mi ti in phun hi a an ithan CDF-Matupi bracket 2 a hin battalion pali an I Chinland Council a an lut bracket 1 tang a battalion pani an I Chin unaw phu a kan lut ti in an rak than ve chang Kanpetlet Peng Ralzaam Hrawng ni Bawmhnak an Herh Dawthanna kumthum chung a Chinramkul Kanpetlet Peng chung a Ralzaam Hrawng an I akan kip im Bawmhnak an Herh tia Kanpetlet Peng ukshoi tu bu ni thaitarnak atwa SAC Ralkap ni Kanpetlet Peng le so Peng chung a Rallam asial Ruang a le Vanlawng in ka dawnak atwa Ruang a Kanpetlet Peng chung a Ralzaam Hrawng an I Bawmhnak zong tha thi in an hmu lau tia alangtar Kanpetlet Peng ukshoi nak leitron vau ngai tu pakhat ni Kanpetlet Peng chung Ralzaam pol hi bom tu bu ngai zong an ngai lau an ma te in an chol chang a chel chan a chun NGO bu fa te chu an rak phan ve ton tia achim Ralzaam hna ni abik in aiding ti rol le se ai lei a bom an Herh ngai tia Kanpetlet Peng ukshoi tu bu ni mai ni hlei thum a Ralzaam hna kong he pe tlai in thaitarnak atwa Kanpetlet Peng chung Ralzaam Thawngchalak a Thawng hi makoi ram then so Peng chung in Kanpetlet Peng a azam mi an si adang Ralzaam Thawng hi chindwe ka dawnak Ruang a azam mi an si I atang mi thongni Hrawng hi Kanpetlet Peng chung khote pol in azam mi an si tia Kanpetlet Peng ukshoi tu bu ni alangtar Thingkepar na duwa chun kampek ko lai Thingkung pakhada hin thingkung chi noi tam pian om chu cha chun akung hi chu how du la Mual aliam mi KIA Ralbawi Ngaihchiatnak cha CNF ni Tial KIA Ralbawi Lieutenant General Hrawng anunnak aliam mi kong he pe tlai in CNF ni mai ni hlei a Ngaihchiatnak cha Tial tia thai asi Lieutenant General Hrawng ni unaw tak lungput in CNF CNA arak bom mi chung a CNF ni lopnak bia achim I tan tak mi chung khar chingla rual chen KIO le kachin mi zapi kan in Ngaihchiatpi na tia Ngaihchiatnak alangter Lieutenant General Hrawng chu mai ni hlei li zan lei sui milam paruk fai a thinzotnak in anunnak aliam tia thai asi SAC Vanlawng Kahnak Ruang a Chin-Magwe Ramri a Tualchungmi pakul Leng an thi SAC Ralkap ni Chin-Magwe Ramri so Peng chung a Vanlawng in ka dawnak atwa cha a Tualchungmi pakul anunnak aliam tia thai asi mai ni kwa le mai ni hlei li a so Peng chung achi pan pulun khote le Toma khote chu SAC Ralkap ni Vanlawng in bom athak cha a minung pakul Leng an thi hi asi mai ni kwa a khan achi pan pulun khote I phungki in chu SAC Ralkap ni Vanlawng in bom athak cha a Tualchungmi atlom bik thlainga an thi I adang minung som thum leng hliam ma an pu mai ni hlei li zan lei sui milam pathum Hrawng a Toma khote chu SAC Ralkap ni Vanlawng in bom athak ve cha a Tualchungmi pasari an thi I minung pakwa ni hliam ma an pu tia thai asi